Yesu Kristu waseNazaretha. Ngibulisa umfundisi wami ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Udade Sakhela noma Msakhela ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Nebandla lonke lasephona phaka ngilithanda ngenhliziyo yami yonke. Kuyavuka emoyeni wami uvuka uthando. Oh Nkosi, uvuka uthando lika Yesu. Lento Yesu wayenza akekho umunye ongalinganisa uYesu emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba nangaphansi kwamanzi. Ngisho qobo lwakhe uSathane uyazi ukuthi uyasazi isinyathelo sikaJesu simshayisa ikhanda. Oh Nkosi yami, ngiyabulisa ume phambi kwenu Baba uHlakuthi uthanda uYesu ngendlela esimanga. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngimbonile azenza izinto empilweni yami. Kunomhlabelo lobungulalela izolo ethi lo mhlabelelo esikhathini sokufa lelo langa wafika ukuthi kumele ngife. Lelo suku laphenduka ubufakazi. Bazalwane, uNkulunkulu ukhona. Waba khona kungakabi lutho emhlabeni. Wathembakala kungana umuntu or into engamfakazela. Ukuthembakala into ayiyo ikuye. So kumele sifane naye masiza la Sunday to Sunday. Sizela ukuzofana naye. And then mase sifana naye akekho uyomelana nathi ngoba sesifana naye. Amen. Ngizocela sisifundeni izwi likaNkulunkulu kuGenesis chapter 22. Chapter 22 from verse 1. Sizoyibona ngendlela ukuthi iphelela kuphi. Umunye ngizocela avule ku Romans chapter, I think it's 10. Genesis chapter 22 verse 1 to 18. To 18. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Early in the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood of the burnt offering, he set out of the place God has told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and the wood are here," Isaac said. "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will
lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about Abraham, built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Amen. Ngoba ngizocela umfundele ku Romans chapter 10, 9-13. Chapter 10, verse 9. To 13. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi Jesu inkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabaphileyo, uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwa akayikujabhiswa. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, ubacelele bonke abakhuleka kuye. Ngokuba bonke abayakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinje izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Ngokuba u-Isaya uthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Kepha ngithi, abezwanga yini na? Yebo impela, izwi labo liphumele emhlabeni wonke nokusho kwabo kuye nasemikhawulweni yelakhiweyo. Kepha ngithi u-Israyeli wayengaqondi na? Kuqala uMose uthi, mina ngiyakulivusela uhawu, ngabangesiso isizwe. Yinithukuthelise ngesizwe esingenangqondo. Amen. Sister Somi, ngicela ukukhuleka. uNkulunkulu onamandla onke, mdali wezulu nomhlaba, siza phambi kwakho namhlanje emini, sivula inhliziyo zethu, sidela konke, sifuna ukuzwa izwi lakho uNkulunkulu onamandla onke. Sithi yenza intando yakho through umgcojwa wakho uNkulunkulu onamandla onke. Masingaboni yena eme phambi kwethu, kodwa masizwe wena uNkulunkulu umsebenzisa ngendlela zonke nangokuthanda kwakho. We cover, Lord, the word with the blood of Jesus Christ. We come against any distractions from the enemy ezofuna ukuphazamisana nezwi lakho. Simelana na yonke imoya yasePola Park ezofuna ukuphazamisana necebo lakho. Sithi makuphakame wena Nkosi yezulu, kwehle anything else uNkulunkulu namandla onke. Makuzukiseke wena sazozizi lakho, siphinde silenze uNkulunkulu namandla sowukhulumile. All this we ask and bless in the name of our Lord Jesus Christ and Savior. Amen.
kunengoma ethi sikwenza okukhulu. Cela niculele yona. Lasifunda khona bazalwane siyezwa ukuthi ekuqaleni umuntu wayedla isono kwadingakala ukuthi uYesu ayehle emhlabeni azofela abantu wasifela sonke emhlabeni manje izwi likaNkulunkulu lithi ovumayo ngomlomo wakhe nangenhliziyo yakhe uyahlukana wavuma ukuthi uYesu inkosi nomsindisi wempilo yakho ubukwazi ukuthi uyenza separation between izinto okade uzenza ukuvuma ukuthi uYesu umsindisi wempilo yami ungena ekuphileni amen. uJesu la usifele bazalwane and then ukusifela kwakhe ufuna umuntu ovumayo and then ukuvuma kwakho ukuthi isono sisukile kuwe ukubonakala kumele ungene endlini kaNkulunkulu ushintshwe ufundiswe izwi ufundiswe ukuthi ubani lo Jesu okade kukhulunywa ngaye ngizalwa kanje esonweni kuloko kukhulunywa ngoJesu ngiyakhula kuloko kukhulunywa ngoJesu bayafa abantu kuloko kukhulunywa ngoJesu namuhla ungubani lo Jesu lo Jesu mase ungenile endlini kaNkulunkulu kushunyayelwa ngaye uyezwa ukuthi lo Jesu uJesu wayehla wangena esibelethweni sentombi wakhula 9 months esisweni wazalwa wakhula ayenza izinto ezimangalisa abantu esasomntwana amen. Leso similo saka Jesu wayefuna ukuyesiphambanweni kwakhe wayefuna ukuthi lento uNkulunkulu ayihlohle kuye iya ayoshawa esiphambanweni ukuthi igazi lakhe mase livuma ukuthi lizosusa izono zethu
uzomkela ukuphila okuphuma kuye. Amen. uJesu bazalwane uyinkosi yamakhosi. uJesu uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. La sifunda khona kuAbrahama. uAbrahama siyamazi mawufunda ku Genesis chapter 12. uNkulunkulu uyamthembisa. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu othembisanayo. Futhi uyahlala esithembisweni sakhe. Akasuki manga singayenzeki leso sithembiso. Ubukwazi ukuthi umuntu usukile ku position yakhe noNkulunkulu wakhe. So la uyamthembisa uAbrahama. And then mawulifunda kahle iyakutshela ukuthi immediately uNkulunkulu avela kuAbrahama. uAbrahama uwa ngobuso. Lento Abrahama ayenzayo it shows ukuthi noma yini uNkulunkulu uzoyisho nizoyenza. Jesus. uAbrahama uNkulunkulu uyamtshela zonke izithembiso. Wasikholelwa uAbrahama ukuthi uNkulunkulu mangayenza lento athi iyenze ngizozithola zonke lezi thembiso. Amen. So lama ufunda ku 22 uyakutshela uNkulunkulu uthi Abrahama hamba unyenzele isihlabelo ngendodana yakho eyodwa. Then uAbrahama kwabuya kuye ukuthi vela lo mntwana bengitshelile ukuthi asoze ngaba nomntwana. Bengitshelile ukuthi nonkosikazi wami ngale age abakuyo uNkulunkulu makhuluma ingelosi mayikhuluma ithi uzoba nomntwana. uSara wahleka ahlekiswa ngokuthi izwenzeka kanjani kule age enkulu. Then immediately uNkulunkulu appear ukuthi Abrahama thatha indodana yakho uyoyenzela isihlabelo ngayo. Kuyafika ukuthi kade ebengasiyona ingane yami le bekuyingane kaNkulunkulu. Lalelani ke bazalwane, uNkulunkulu makhulume nawe musuthatha izindaba zakaNkulunkulu azikhulume nawe zifuna wena uzithathe uyozitshela abanye abantu. Ngoba abanye abantu bayozikhuluma ngobulumko basemhlabeni and then as it make a sense kuwe kanti you delay your destiny. So la Abrahama lithi iBhayibheli uthatha izidongi nendodana nenkuni nemeshisi na nezisebenzi zakhe bayahamba. Ithi iBhayibheli mabaloko basendleleni bayahamba uAbrahama waphakamisa amehlo. Maphakamisa amehlo Abrahama uyayibona le ndawo ekude uNkulunkulu amubonise yona. Guess what ke bazalwane, mase uyibonile indawo uNkulunkulu athe uyenza isihlabelo kuyo. Ngoba lesi sihlabelo asise sihlabelo esijwayelekile. Asifuni abantu abangaqualify kuso. Leso sihlabelo kujwayeleka ukuthi uNkulunkulu athi ngiyenzele isihlabelo. Umuntu athathe imbuzi or athathe igusha akhanye isihlabelo asenza sishisi. But lese asitshela uAbraham asifuni isixuku. Nofuthi uSara asimufuni. Amen. So bazalwane uyahamba uAbrahama mayibona la ndawo uthi nina nizosala namadongi. Mase basele ithi iBhayibheli uyahamba nendodana. Mase bahamba basendleleni indodana yambuza ithi baba ngiyayibona nazi inkuni. Ngiyayibona nangu nomeshisi ngiyawubona. Unku yasihlabelo ekhaya. Ari uNkulunkulu uzosibonela. Mawubizwe uNkulunkulu athi umenzele into, be careful ngendlela ophendula ngayo. Ngoba le ndodana abazoyifaka ivalo. But ngendlela aphendule ngayo iyachaza ukuthi ithemba lakhe lisase kuNkulunkulu. Aliphelelanga enkulumeni kaNkulunkulu ukuthi hamba wenze isihlabelo and then it's finished.
but usanalo ithemba ukuthi uNkulunkulu uzosibonela. Mase akhuphuka afika kule ndawo Bible ithi wakhanda ialtar waliyenza wabeka inkuni yathi makumele azothatha indodana wabona umntwana naye ukuthi kahle isihlabelo yimi la ngoba eBhayibheli akuna la likhuluma khona ukuthi umntwana uyewalwa alwiso Abraham ukuthi angihlali wamthatha wammeka phezulu kwaso lithi iBhayibheli immediately uNkulunkulu amina Abraham aphakamisa isabuli yakhe athi uyamkapa ngayo Bible lithi ingelosi yavela yari Abraham sikahlaba mwana ngukuyela Abraham aphamisa mahlobo na ngukuyidutsi sifateng manaka ayone athole isifati amen ankanku ayita sihlabelo kayo bazalwane naye indaba yami ukuthi uNkulunkulu makubonisa into uvule amehlo esasekude mawuvula amehlo esasekude kunabantu okumele ubashiye kunabantu okumele ubathathe uhambe nabo bayo understand the assignment uNkulunkulu akunikeze yona because uNkulunkulu ufuna ukwenza into entsha ngoAbraham lento ayenzayo uthi kade ngiyenza isihlabelo ngendlela ekade ngisenza ngayo but now Abraham ngifuna ukwenza into entsha mawuhamba nabantu ongamelanga uhambe nabo bayokuthethisa bathi uyithathaphi lento bona uAbraham uthi uAbraham uNkulunkulu lezinto uAbraham uyamtshela la uthi amene le ndawo amathathu kwenza isihlabelo uyasho ukuthi Abraham Jesus ethi Bible uAbraham le ndawo verse 18 Abraham wayiqamba igama layo ndawo yokuthi uNkulunkulu uyabonelela amen bazalwane ayikho isacrifice asikho isibusiso ngaphandle kwesacrifice uNkulunkulu uyafuna wonke umuntu azomsebenzisa amuvivinye uyafuna umuntu azomsebenzisa amuvivinye and then after amuvivinye kilapho azobona ukuthi uNkulunkulu lo onlethe kule ndaba ungubani lo nkulunkulu uAbraham wamazi kangcono lo nkulunkulu kudlula ngendlela kade amazi ngayo wamazi ukuthi uNkulunkulu uyaprovide uNkulunkulu oprovidayo uAbraham ukhumbulani kuveka ku chapter 12 kuthi lo nkulunkulu onthembisileyo nangu uyaqala uyaprovide asasehlani mazoyehla uyawuvala umlomo wakhe uthatha abantu bakhe abamsebenzelayo babuyele emuva usafuna kuyibona lento abe nama meeting noNkulunkulu wakhe abe ne fasting noNkulunkulu wakhe ithi abantu bayibone iyenzeka akhulume into eyenzekayo amen so bazalwane la sifunde khona la ku Romans uNkulunkulu uhlukanisa umuntu nezinto zakokwabo uAbraham uNkulunkulu wamhlukanisa nezinto zakokwabo athi phuma ezweni lakini mawuphakamisa izandla uthathe uJesu kamanye amagama uyaphuma ezintweni zakini and then uzobona ukuthi sometimes usindisiwe uzibuze lemikhuba engaka engiyenzayo ngithi ngisindisiwe ibuyaphi ukubujwayela uNkulunkulu because izinto uyazilahla mawusindiswa ubonisa ukuthi uNkulunkulu ngiyasindwa lezinto kade
empilweni yami ngilapho ngibona ukuthi zinto kade ngizithanda bese abuse impilo yami, bese abuse impilo yomndeni wami, bese abuse umshado wami, bese abuse abantwana bami. Namuhla ngiyashintsha, wazilahla lezo zinto. Mase uzilahlile, bheka ukuthi uyihlanganisa nabo bani ukuthi ukwazi kuhamba kahle kule ndlela. My Jesus, le ndlela yensindiso ayikholula, kodwa futhi mawuyihlanganela nabanye abantu abazokudonsela phansi, uyaliyeka ivangeli uthi angiboni isizathu sakuthi ngisindiswe. It's because people uyisurround nabo, abantu uyihlanganise nabo benza ukuthi ukhathale endleleni. And then mase ukhathazwa ngokuthi ushesha ukhulume izinto ongamelanga uzikhulume. Lalelani bazalwane, sidinga amehlo akubonela kude. Ithi mase uzibona ukwazi ukuthi usibaleka ngayiphi indlela zingakafiki. Jesus uthi uJesu uthi uJesu uthi ore morena nyana uJesu uthi utshela laba bathi uAbrahama ungubaba wabo. Uthi kubo, kanjani ngoba uAbrahama lezinto enizenzayo abangazenzi. Oh Nkosi Yesu, abangazenzi at all. Nangu nifuna ukunibulala. Moya muni lo uAbraham abanganawo. Azalwane, uAbraham ibindoda elalela uNkulunkulu, ibindoda esaba uNkulunkulu ngendlela isimanga, ibemsaba abadela ukuthi buka into ayenza Abraham, udela yonke Yakobo. Umuntu wayibona into kaAbraham uLote, wabona ukuthi uye lo muntu ngimele ngimlandele lo, ngimele ngabayeka bonke ethi ngilandele lo. Ulandela bani wena? Uboneni kuye? Yini ibonile kuye umlandela? uAbrahama hamba nabantu ababonela kude, mase uhamba nabo uyobona nawe amehlo akho ashintsha abonela kude. Mawungahambi nabantu abafana noAbrahama, noma uNkulunkulu akhulume into kuwe, but immediately ungaboneli kude, if lento ozoyibonela la iduze bakhona basebaphambi kwakho sebayakutshela ukuthi ungayenzi kanje, iyenze ngale ndlela, is because akwazanga ukubonela kude. And then strategy sakubonela kude uyaplana ukuthi ngibashiya kanjani laba ngihamba nabo. But uAbraham wamtshela kwafuneka ube nesibindi ukuthi salani la, ngiyabuya ukubatshela ukuthi ngishaya ukushipa uNkulunkulu, ubuye uhambe nomndeni wakho, ubuye uhambe nebandla lakho, ubuye uhambe nabantwana bakho, uyoworship uNkulunkulu. Kodwa mawubuya ayisiyo yakho wedwa leyo nto. uNkulunkulu uyamtshela ukuthi wena Abrahama, izizukulu nezizukulwana ziyofuza wena, bayoceba njengawe. Jesus, abantu bazalwane ababonele eduze kunabantu abababambayo basale bamile, kanti bayabona abanye wena awuboni, and then babona ngendlela engasiyona kaNkulunkulu, but bayayibona into ekuwe, bafuna ukuyibamba ukuthi akunala yakhona ngale nto yakhe, ngoba uyozibambezela ukuthi i-agenda yethu ifail endleleni.
Jesus. La bazalwane ko Romans izwi likaNkulunkulu lethi labahambisa evangeli loxolo, evangeli leqiniso, ithi inyawo zabo, oh Nkosi, inyawo zabo ziyotshala ipeace everywhere moba yakhona. Ngamanye amagama yini peace? Ipeace uthando, ipeace ukuhlakanipha, ipeace iqiniso, ipeace iholiness, ipeace ifear yakusaba uNkulunkulu. Lezi zinto engizikhawuntayo mawungazitholi kulabantu ohamba nabo bayingozi laba bantu, uphume kubo. Hayi uhlehla ubaleka udle phansi, ngoba lezi zinto azizobonakala kuwe noma bezikhona, azizobonakala noma uNkulunkulu abafuna ukukusebenzisa ngazo, azizobonakala at all, ngoba uNkulunkulu impawu zomuntu osindisiweyo lezi engizishoyo. Amen. And then la uyakhona umntana kaNkulunkulu usindisiwe, utshala ipeace, ukhuluma ngaloNkulunkulu okudirectayo ukuthi yini ukumele uyikhulume, kuphi la kumele uye khona. Ungazihambi zonke lezi ndawo, ungazikhulumi zonke lezi zinto uNkulunkulu athi ungazikhulumi. Jesus Christ. Noma uyifunda na kuIsaiah chapter 57 verse 7. Uri mo Isaiah amantle hakaka mautu abatsamayang hodima dithaba, bona ba tlisa molaetsa o molemo. Kamanye amagama bazalwane, mawungayitshali lento kaNkulunkulu enhle, mawungayitshali into kaNkulunkulu akubizele yone kulomhlaba esokuwo, uyoxabana noNkulunkulu. And then mawuxabana noNkulunkulu, lezi nyawo zakho, ngoba uNkulunkulu uyaziphilisa mawuhambisa evangeli lakhe leqiniso, mawuse ungahambisi yona uyogula uphathwe yizo lezi nyawo. Angazi nanyazwakala bazalwane. My Jesus. Welo kwenami uJesu welo kwena, welo kwenami uJesu welo kwena, Jesus.
bazalwane, umuntu into esetshenziswa uNkulunkulu. Umuntu into kumele alilalele uNkulunkulu ngensuku zonke. Ukuthi uYesu afe esiphambanweni ke hore Modimo a tlo sebedisa motho lefatsheng hore Jesu a shwele dibitsa rona ke hore motho a tlo etsa thato e Modimo a e batlang. And then a thato e Modimo a e batlang ke hore wena motho o dule dinaong tsa Modimo ke hore wena motho o tshwana le Maria na bana dutse maotong a Jesu. Motho ke hore wena o se ka mamela Marata ha ari o ya mothusa o sebetse le yene. Motho dula maotong a Jesu. Jesu a tsebe o sebedisa. Motho ke se sebediswa sa Modimo a batlang o se sebedisa lefatsheng. Lentswe la Modimo le re Jesu na bona tsamaya a khutlela le hodimo le ntho a ile ya etsa a ra ha ke di sini le bangwe ke di sia le moya o halalelang. Moya o halalelang ke yona a tla le bontshang tsela e yang lesedi. Moya o halalelang ke yene o tla le bontshang tsela e yang matleng a Modimo. Jesu Kristo wa Nazareta o ba sile ka boyene a sia boyene ba hae ka hara bapostola ba hae. Jwale bana ba Modimo re tshwanetse re futa Jesu lefatsheng la baphelang. Re tshwanetse re shumaele evangeli ya Morena Jesu ka sebete. Re tshwanetse re shumaele evangeli maemo a dumela a sa dumeli hoba evangeli le ile la shwelwa ke Morena Jesu. Sometimes o bathata mare ntho tlamehile o itsebe kore Morena Jesu o ile a re shwela. Jesus wena kwena bazalwane, Morena Jesu o na le maele a isang teng, o na le mo Modimo a re isang teng. And then ma re isang teng o batla re focus. Ma re isang teng o batla re be le bohlale bo ileng ba nang le bona. Morena Jesu ke yena lesedi la ditjhaba. Morena Jesu ke yena lesedi la nnete. Ha leyo le leng lesedi le re tla phelang ka lona ntle le la Jesu. Modimo wa rona o mo ntshitse ka morero ho tlo cleana lefatsheng ka madi a hae a clean maphelo a rona. Re fetowe re be di diriswa tse ntjha re tlo phela lentswe la Modimo re le lefatsheng. Ho pholoseng ha rona re pholoseditswe ntwa re a moya re pholoseditswe hore re tlo emelana le mebuso ya lefifi. Re pholoseditswe hore re tlo phamisa lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Le tsibiwe ditulong tsohle, le tsibiwe le mo ba sa le batleng teng. Lebitso la Jesu ha re lebitsa le kia bophelo maphelong a rona. Ha re lebitsa le kia diphethoho maphelong a rona. Ha re lebitsa lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Abrahama he know God well. Le rona re fusitse Abrahama. Ha re fusitse Abrahama re tshwanetse re bonele pele. Ha re bonela pele we can take the right decision. Jesus. Hallelujah. Jesus. O Abrahama o baba wethu. Umkhulu wethu. Leso spirit sakhe masikhona phakathi kwethu. Kukhona izinto ezishintshayo. Le spirit saka Abrahama sakusaba uNkulunkulu. Angasabi abanye abantu. Angasabi ukuthi abantu bazothini. Mayonikezana ngendodana yakhe uIsaka. Kanti unatsiba se Modimo mo tshepisitseng sone ke sa South Africa kaofela. Se Modimo mo tshepisitseng sone ke sa Cape to Cairo. Se Modimo mo tshepisitseng sone ke sa batho bohle
le bao ba neng ba mo rejecta, but immediately ba bona bophelo ba Abrahama bo fetohile ka tsela na fetohile ka yona. Ba teng batho ba ileng ba bona ho yena hore Abrahama re a matla modimo wa hae. Le motshiareng wa letsatsi la kajeno lo nkulunkulu wa khiphu Abrahama ezweni lakubo ukhona phona phaka, uyatholakala phona phaka. Lo nkulunkulu lo mmonayo ngathi akekho empilweni yakho ebunzimeni bakho, lo Abrahama yabazi lo bunzima, uye wahlangabezana nabo. Wakhula uAbrahama at 90 years age, uNkulunkulu eza kuye azomtshela xoxa naye amangana ukuthi lezi zinto uNkulunkulu ingelosi izikhulumayo ziyoyenzeka kanjani, but wakholelwa ukuthi lokho kukhulunywa uNkulunkulu kuzoyenzeka. Nalapho naphaka namuhla ekseni uNkulunkulu kaAbrahama ukhona phona phaka. uNkulunkulu kaAbrahama noma umbona ngathi akekho ukhona kule ndawo, uyatholakala lo uNkulunkulu kaAbrahama. Bana beso msantsane ke tlo theowa ha re monkeng modimo wa Abrahama, hobane lefutso la Abrahama ke lefutso le isang katlehong. Lefutso la Abrahama ke lefutso la successful. Lefutso la Abrahama ke lefutso le sa tloheng modimo. Mathata a le teng a siyo, Abrahama wa dula modimo, and then wa yetsa thato ke manga ka nela ka morwa wa hae. Immediately rona no ya ka re o modimo a re ke nna ka morwa wa ka ke tlo complain ka ntse tse ngata, but ha re futseng Abrahama. Amen.